Nastavljamo dalje naše jutarnje druženje. Imamo jednu izuzetno aktuelnu društvenu temu u nastavku jutarnjeg programa. Tiče se upotrebe plastičnih kesa. Sagledat ćemo i ovoga jutra kako to doživljavaju iz jedne organizacije koja je već prije 2 godine pokrenula inicijativu kojom bi se pokrenulo pitanje zabrane upotrebe plastičnih kesa. To je organizacija Zero Waste Montenegro i sa nama ovoga jutra upravo ispred te organizacije Marina Tomović. Marina, dobro jutro i dobro nam došli. Hvala, Srđane, bolje vas našli. Dobro, izuzetno aktuelna tema zbog raznih stvari. Ajde da krenemo od onoga kada je sve negdje počelo sa vaše strane. To je 2017. godina, mislim, zvanična inicijativa je tad pokrenuta. Zašto baš ova tema i zašto se baš Zero Waste Montenegro odlučio da krene u cijelu tu priču? Pa vidjevši da je u Crnoj Gori stvarno alarmantna situacija što se tiče zagađenja plastičnim kesama, 2017. godine u julu pokrenuta je inicijativa od strane naše organizacije i na veliko iznenađenje moram reći u veoma brzom roku smo skupili potrebne potpise i mi smo to pokrenuli u julu, a već u septembru smo imali taj dovoljan broj potpisa od 3000 koji smo predali Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Ideja je tada bila u začetku, ali je stvarno bilo lijepo vidjeti da su građani u nekom vidu svjesni toga da im plastične kese ne trebaju i da ih treba zabraniti kako bismo čuvali našu životnu sredinu. Međutim, tada ili to možda nije bilo visoko na agendi našeg ministarstva, oni su rekli da podržavaju ovu ideju i da će sigurno da je uključe u neki predlog zakona. Međutim, to do prošle godine se nije desilo. Svakako i dalje je rastao taj broj građana koji je smatrao da to pitanje treba da se riješi i što je nama drago da ovaj put to nije pokrenula neka organizacija, već upravo grupa građana koja stoji iza inicijative Očisti me. Ono što mi se veoma sviđa u cijeloj ovoj priči jeste da su građani postali svjesni značaja te teme, da znaju ponešto o svemu tome. Kako biste vi sad recimo objasnili prosječnom građaninu koji je to možda laik za ovu temu, zašto trebamo da se, po znacima navoda, otarasimo plastičnih kesa i njihove upotrebe? Pa rekla bih da su građani sve više i sami svjesni da, na primjer, nakon jednog vjetrovitog i kišovitog dana, kad izađu na ulicu ili negdje u okolini Podgorice ili čak u centru, pogledaju niz rijeku, pogledaju u okolinu i vide taj milion plastičnih kesa koji se nalazi svuda oko nas. To je stvarno alarmantno. Da. Dobro, ovo sam napravio malu digresiju, ali da se vratimo na ono što je bila suština inicijative, to je kasnije grupa građana koja je sve to pokrenula. Sada se dosta priča i o tome zakonu. Čini mi se da su pozitivne reakcije sa svih strana. Interesovanje i medija polako raste za tu temu. Kako sada vama sve to izgleda u ovoj fazi? Eto, prošlo je 2 godine skoro od kako ste vi sve to pokrenuli. Jeste li zadovoljni? Do kojeg stepena je to sve došlo? Pa meni je jako drago da smo konačno krenuli da se pozabavimo sa problemom zagađenja plastičnim kesama. Zbog toga što Crna Gora stvarno želi da bude jednog dana članica Evropske unije, zovu nas liderima u evropskim integracijama, otvorili smo poglavlje 27 upravo prošlog decembra. Dakle, stvarno je vrijeme da počnemo da radimo na tom pitanju, jer ukoliko želimo da uđemo u Evropsku uniju, mi moramo da usaglasimo svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. Evropska unija jasno propisuje koji su to kriterijumi, pa imamo broj plastičnih kesa po stanovniku godišnje, koliko smije da se koristi, kakve kese smiju biti u prometu, ko plaća šeme povrata depozita i ostalo. Tako da mislim da stvarno hvatamo posljednji voz da krenemo da se bavimo sa time, jer ukoliko mislimo da uđemo u Evropsku uniju do tog nekog roka koji su nam odokativno odgovorili iz Evropske unije, stvarno imamo puno posla. Da. Elem, prvi član Ustava kaže ekološka država, tako da i to je nešto što bi bilo usaglašeno sa tom cijelom pričom. Ajde sad nekako razložimo priču. Dosta se govori o tom ekološkom momentu vezanom za te plastične kese. Procena tih plastičnih kesa u čvrstom komunalnom otpadu, kako je ministar kazao, je skoro pa zanemarljiv. Ali ono što se vidi izgleda mnogo veći od tog procenta koji je takav kakav jeste. Je li taj ekološki moment najbitniji u cijeloj ovoj priči?
Pa ja smatram da jeste. To što stalno vidimo da iz ministarstva i drugih relevantnih institucija govore da plastične kese nisu toliki problem koliko se čini, zbog toga što je recimo taj udio u ukupnom komunalnom otpadu 0,4%. Ali to kada uzmete i pogledate, to iznosi 730 kesa godišnje po stanovniku. 730. To je stvarno previše. Evropska unija u svojim direktivama ima stavku da se plastične kese moraju svesti na 90 plastičnih kesa po stanovniku godišnje do 2019. Dakle, oni su već skoro pa ispunile to mjerilo. A s druge strane, drugi dio direktive kaže da plastične kese do 2025. moraju biti maksimalno 40 plastičnih kesa po stanovniku godišnje. Dakle, mi imamo stvarno jako puno posla da radimo. A plastične kese, iako ne uzimaju, one nisu teške. One stvarno ne mogu da zauzmu puno mjesta u toj težini sveukupnog komunalnog otpada. Ali problem je što one završavaju svuda, ne samo vidljivo. Iza toga stoji i komponenta koja je nevidljiva i ona se zove mikroplastika. I ona može da završi u našem lancu ishrane, što je stvarno veliki problem. Da, sad ako uzmemo tih 730, rekao ste, prosječan broj plastičnih kesa po glavi stanovnika, sad razmišljam koliko traje upotreba jedne plastične kese u prosjeku. Imamo li tu taj neki podatak okviran? Nažalost, nemamo i ova statistika do koje smo došli je opet nekako uzeta odokativno uz one informacije koje imamo, ali stvarno ne možemo da znamo koliko informacija u stvari nemamo u posjedu da napravimo analizu, možda i više. Tako da, kada razmislite da pođete da kupite jednu stvar, vi ćete dobiti vjerojatno plastičnu kesu za, recimo, jednu voćkicu, pa ćete na kasi dobiti još jednu i onda ćete izaći i imat ćete otpad od 2 kese i tako svaki stanovnik Crne Gore svakih 10 minuta može da uradi i imamo već problem. Ajde, kad nekako kritikujemo neke ideje ili hoćemo da idemo, da kažem, kontra toga, šta bi bila alternativa danas za ove plastične kese koje dobijamo u supermarketima? Šta je ono sa čime će ljudi ići u trgovinu, na primjer? Jesu li to ni stari neki cegeri koji su bili nekada aktuelni, su to, ne znam, neke druge kese i tome slično? Pa ja mislim da ljudi rade ono što je trenutno trend ili je moderno ili što vide da drugi ljudi rade. Tako da oni trenutno ne razmišljaju, svi uzimaju kese, imamo ih koliko želimo, bukvalno na izvolte pri svakoj kasi u supermarketu. Ali ranije, kao što kažu naši stariji sugrađani, njima nije bio problem da odu u prodavnicu sa kesama ili čak sa onim kolicima, što ponekad vidimo upravo baki i deke danas da rade. S druge strane, vi kad odete u bilo koju zemlju članicu Evropske unije, često se dešava da naši ljudi dođu na kasu, onako nesnalažljivi, i vide da nema kesa koji ih čekaju na kraju. I njima je to veoma iznenađujuće, ali za prosječnog Evropljanina to je sasvim normalno i oni se čude kada neko traži za plastičnu kesu. Ljudi idu u kupovinu sa cegirima, sa rančevima, neki jednostavno stave svoje namirnice u korpe od bicikala. I za njih to nije problem. Tako da treba unaprijed razmišljati i načekivati baš da nam sve bude na dohvat ruke. Međutim, naravno, kada se radi o jednoj zemlji kao što je Crna Gora koja je navikla na drugačiju praksu, ja smatram da supermarketi treba da uvedu sada alternativne metode, da imaju neke cegere sa strane. Možda je taj ceger 50 centi, euro, 2, 3, ali vi ga kupite i vi ga imate više nego sigurno za jednu upotrebu. Da. Sad, kažete kad odete u zapadne zemlje pa to tamo bude prilično drugačije. Na koji su oni način riješili, recimo, ako imate neko iskustvo, ovo pitanje sa kojim se mi danas susrećemo? Mora li se to zakonski na kraju riješiti ili je to moglo da ide, ne znam, u nekom drugom neformalnom obliku i tako slično? Pa iako je Crna Gora, kao što ste rekli, u Ustavu ekološka država, mi stvarno ne radimo puno po tom pitanju. Uzimamo ovu našu ljepotu zdravo za gotovo. S druge strane, u članicama Evropske unije nemaju sve zemlje zakon koji propisuje zabranu konkretno svih plastičnih kesa ili zabranu nekih drugih plastičnih proizvoda. Međutim, svijest građana je na velikom nivou. Baš jeste. I oni nikad nećete vidjeti da oni izgužaju plastičnu kesu i bace je na ulicu. Dakle, jednostavno, neke zemlje imaju već pokrenute sisteme za recikliranje, sisteme koji se zovu šema povrata depozita. Tako da oni jednostavno imaju dobar početak. Čak i kad se radi o propisivanju novih direktiva, oni imaju dobar start. Mi smo, rekla bih, na samoj nuli. Sad ova šema povrata depozita, to sam pročitao isto negdje kao što je aktuelno, a vezano za ovu temu,
Ajde objasnite nam to malo kako funkcioniše izgleda u suštini. Kako funkcioniše šema? Dakle, vi ćete, kada odete u prodavnicu, da na cijenu jedne limenke, jedne staklene flaše ili plastične flaše pića, da platite dodatnih, recimo, 10, 20, 30 centi na tu cijenu. I kada vi potrošite to piće, vi ćete moći da odnesete te boce u specijalne kontejnere koje ćete da ubacite te flaše plastične ili limenke koje imate i oni će da vam vrate svaki taj depozit koji ste vi dali. Bilo to 30 euro, skupi se ponekad. Veoma je interesantno vidjeti kako, na primjer, u Njemačkoj čak i ljudi koji su na ulici, beskućnici, aktivno učestvuju u skupljanju svog tog otpada zbog toga što znaju da će dobiti nešto. Tako da to je onako jako, jako efikasna šema i sistem koji se pokazao 90% uspješnim za prikupljanje svih izdatih i proizvedenih plastičnih staklenih boca kao i limenki. I ukoliko želimo da dostignemo ovaj standard koji je propisala Evropska unija za smanjenje svega toga, moramo da ustrojimo jedan takav sistem. Da. Može li priča oko plastičnih kesa da evoluira, a ja mislim da može, i u priču oko nekih drugih stvari? Vidio sam, recimo u jednoj ulici u Podgorici, kad sam sjedio u kafiću, kažu mi više plastične one slamčice ne stavljamo kao neku mogućnost za korištenje prilikom konzumacije nekog pića. Je li to negdje budućnost da se zapravo pokrene ova cijela priča oko mnogih drugih proizvoda upravo sa ovim plastičnim kesama? Naravno, u Evropskoj uniji je to već prepoznato. Ovog februara je donešena nova direktiva koja zabranjuje 10 plastičnih proizvoda koji su za jednokratnu upotrebu. Među njima se nalaze i slamčice i oni štapići za balone koje vidite često na ulici kod djece. Tu su sav plastični pribor za jelo, dakle od tanjirića, onih noževa, viljuškica. To je stvarno bespotrebno i traje upravo onaj 1 sekund kada se mi time poslužimo i poslije ide u smeće, a ostavlja stvarno veliki, veliki uticaj štetni na našu okolinu. Da. Sad malo ovako idem sa teme na temu, ali držimo se okvira. Interesuje me, da li su vam se, kao nekome koji je inicirao u cjelokupnu priču, makar sa ove strane, ajde kažem, građanskog civilnog karaktera, javljali, recimo, poslodavci, to jest ljudi koji imaju biznise u trgovinskim lancima, pa kažu naš će možda oštetiti to što nećemo moći više da dajemo one kese ljudima, nego ćemo morati, ne znam, da možda imaju neku drugu opciju umjesto tih kesa. Pa, naravno da će se poslodavci buniti, jer u Crnoj Gori upravo par proizvođača plastičnih kesa, možda isto tako mali broj uvoznika i veliki broj supermarketa, ima benefite od tih plastičnih kesa koje naplaćaju 3 do 5 centi po kesi. I kada se priča o tome da se to treba ukinuti, on jednostavno ne vide širu sliku. Cijenu na kraju plaćamo svi. I vi, i mi, i ti proizvođači, i ti supermarketi i ostalo. Tako da mislim da je stvarno došlo vrijeme da se ne gleda taj uski interes tih malobrojnih proizvođača i prodavača plastičnih kesa, već da se gleda širi interes društva, građana i ove države na tom putu u kojom smo krenuli, a to je put Evropske unije. Šta mislite vi, hoće li postojati kada se sve ovo slegne u smislu zakona i u smislu svih inicijativa koje su pokrenute, biti neki društveni konsenzus, to jest svijest među narodom da zaista prihvate sve ovo i ne koriste plastične kese u tolikoj mjeri koje koriste do sada? Ima li tu prostora da se to desi? Ja sam sigurna da ima. Kao što sam ranije pomenula, čini mi se da neke stvari radimo ili nesvjesno ili zato što vidimo druge ljude da to rade. Ali kada jednom krenemo u sve to, ne mislim da ćemo naći na neke protestante ili demonstrante ispred supermarketa koji će da viču vratite nam plastične kese. Tako da na kraju stvarno mislim da je, kao i svaka ideja u začetku, prvo će možda nailaziti na otpor ili na neznanje ili na jednostavno kako i šta sada kada nemamo ono što smo navikli, ali na dugoročnom terminu to će stvarno da bude jedan veliki benefit. Šta bi recimo za Zero Waste bio dobar rezultat? Da kažemo s ovih 730 u prosjeku, ako uzmemo kao neki parametar, šta bi bio dobar indikator, recimo 400, 500, šta bi vam bilo onako za početak makar dobar rezultat?
Pa ja smatram... Mada je statistika naravno nešto što dosta kaže, a mnogo toga i sakrije, ali eto... Tako je, mi iz Zero Waste Montenegro stvarno ne možemo da se zadovoljimo sa sitnicama. Nama neće biti dovoljno ni 400 kesa godišnje po stanovniku, već stvarno želimo da Crna Gora bude, kao što jeste lider u evropskim integracijama u regionu, da stvarno usaglasi svoje zakonodavstvo i praksu, dakle i akcije na terenu sa onim što propisuje Evropska unija. Recimo 90, pa onda 40 plastičnih kesa godišnje po stanovniku do 2025. To je ono što mi želimo. Jeste veoma ambiciozno, ali ja mislim ako krenemo sada i ako krenemo svi, da stvarno je vrlo moguće. Da, pa mislim, ako se pokrene neki društveni dijalog mnogo širi vezan za ovu temu, mislim da onda ima zaista dosta prostora. Ajde, iskoristit ću priliku, imamo još malo vremena ovdje u razgovoru, da vas pitam iz neke druge aktivnosti koje radi Zero Waste. Bila jedna velika akcija, ali tako, čišćenje Crnogorske obale. To je sad tradicionalno već postala, ako sam ja dobro vidio. Tako je. Akcija internacionalnog čišćenja obale sada se sprovodi svake godine, 3. subote u septembru. Imamo veliki broj partnera iz drugih organizacija iz Crne Gore, kao što su Green Home, naša akcija, a također imamo i sponzore koji su jednostavno to prepoznali, kao što je Evropska unija i javno preduzeće Morsko dobro. To se provodi na više lokacija duž Crnogorske obale i stvarno odziv je bio fantastičan. Prošle godine imali smo oko 350 volontera koji su čistili. Skupili smo oko 45 metara kubnih otpada, od kojih je čak 20 metara kubnih su bile plastične boce. A šta ste radili s tim otpadom? Taj otpad smo proslijedili javnim komunalnim preduzećima koje su kasnije otišli na sortiranje i nadamo se reciklažu. Da, nadamo se da je tako završila. Dobro, da vjerujemo da je tako bilo. Marina, hvala puno na izdvojenom vremenu i što ste bili naša gošća. Nadam se da će ova inicijativa zaista zaživjeti i da će to dobiti i zakonski taj okvir, sve to kako treba i dolikuje i da će se u Crnoj Gori koristiti značajno manje ove plastične kese nego što je to do sada bio slučaj. Eto, ako smo nešto još značajno propustili, možda da kažemo, ili ako ja nisam vas pitao, eto sad možda da dodate. Pa ja bih vam se prvenstveno zahvalila na pozivu i nadam se stvarno da će biti još šansi da se govori o ovoj temi, jer upravo ovo će da bude tu svijest građana koja kod nas nedostaje. Dobro, hvala još jednom.